হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া আমি হোটেলৰ পৰা ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ। এতিয়া 5:30 বাজিছে। আজি আমি দিল্লীৰ কি দেখাব পাৰোঁ চাম কেইবাটাও, কিন্তু কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম বাৰু, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আজি বোলে আমাক ড্ৰাইভাৰে ইউপিত থকা বৃন্দাবন, মথুৰা, য'ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মস্থান সকলোখিনি দেখাব। আমাৰ হোটেলৰ পৰা বৃন্দাবনলৈ 250 কিলোমিটাৰ হয়। অহা 5 দিনৰ পৰাই এইখন গাড়ীতে আমি ঘূৰিছোঁ, সকলো জেগা চাইছোঁ, আৰু পাছৰ চিটটো আমি তিনিটাই বুক কৰি লৈছোঁ। झूला जोर से झूला। বৃন্দাবন যোৱাৰ আগতে এতিয়া লাল চাহ একাপ খাই লওঁ। এতিয়া হোটেলত সোমাইছোঁ, চাহ একাপ খাই ল'লোঁ হোটেলত, আকৌ গাড়ীত বহি লৈছোঁ। এতিয়া বৃন্দাবনলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। এয়াই হৈছে প্ৰেম মন্দিৰ। অকণমান ৰাস্তা পাই দেখাই দিলোঁ তাৰ পৰিৱেশটো। Can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Is anybody there? ৰাতিপুৱা 5:30 আহিলোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট নকৰাকৈ, খালি তাৰ আগত চাহ খাইছিলোঁ। এতিয়া ভাবিলোঁ ওচৰতে এখন হোটেল আছে, আহি গ'লোঁ। এয়া পুৰি চব্জি খাই লওঁ। খোৱা বোৱা কৰি এয়া আকৌ বৃন্দাবনলৈ বুলি যাত্ৰা। ইউপিত সোমাইছোঁহি আৰু। ৰুবলৈ বেছিছে, সিহঁতে কিবা ৰুব মন্দিৰত। আমি যেনেকৈ টিলিঙা মন্দিৰত হেৰি কৰোঁ ন। And I feel like I'm going insane. Me, is anybody there? ये क्या मंदिर है? Save me. I'm running out of air. Calling out Mayday. আমি এতিয়া ইউপিত সোমালোহি। এতিয়া বৃন্দাবনলৈ এয়া গাড়ী তাতে পাৰ্কিং কৰি এতিয়া গৈ আছোঁ। খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে। গৈ থাকিব লাগিব আৰু খোজকাঢ়ি, কাৰণ বহুত ভিৰ হৈ আছে ৰাস্তাত। এখন ই-ৰিক্সা পাই তাতেই গোটেইকেইটা উঠি ল'লোঁ, কাৰণ ইমান দূৰ মৌৱে খোজকাঢ়িব নোৱাৰিব। বৃন্দাবন সোমোৱাৰ লগতেই প্ৰথমে পায় শ্ৰীকৃষ্ণই ল'ৰালি কালত যেতিয়া গোপীসকলে যমুনা নদীত গা ধুই আছিলে, গোপীসকলৰ বস্ত্ৰ চুৰ কৰি গছডালত ওলোমাই ৰাখিছিল। সেইডালেই হৈছে এইডাল গছ, দেখাম বাৰু। কদম গছ বুলি কয় সেইডাল গছ। তাতে এতিয়াও কাপোৰবোৰ ওলোমাই ৰাখিছে, নতুন নতুন বস্ত্ৰ সকলোৱে দিয়ে। আৰু কাষতে এয়া বহুতকেইটাই মন্দিৰ আছে।
ইয়াত বহুতো বান্দৰ আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব ভালকৈ পৰা নাই। যিটো ঘাট যমুনা নদীৰ, সেই ঘাটটো ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ ই ৰিক্সাখনত উঠি ল'লোঁ। বাকী নিধিবন, মধুবন, বৃন্দাবন, তুলসীবন সেয়ালৈ গৈ আছোঁ। কেইবাটাও মন্দিৰ আছে তাত, বাকীখিনি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক। পাই গৈছোঁহি। এয়া এইফালেদি সোমাব লাগিব মন্দিৰলৈ, কিন্তু বহুত বান্দৰ আছে, বহুত সাৱধানে ভিডিঅ' কৰিব লগা হৈছে। চাৰিওফালে বহুত দোকান বজাৰ। মন্দিৰৰ ইয়াত যিমানকেইটা মন্দিৰ আছে, কিন্তু ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে। তথাপিও মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। এয়া ফুট ল'লোঁ। এতিয়া বৃন্দাবনলৈ অহা চিন স্বৰূপে অকণমান কিবা এটা লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা, চিনটো থাকি যাব। এয়া বৃন্দাবনৰ চিন স্বৰূপে লাড্ডু গোপাল এটা লৈ আহিছোঁ সৰুকৈ, পিতলৰ হয়তো। বৃন্দাবনখন গোটেই তুলসীৰ গছেৰে ভৰি আছে। ইয়াৰ তুলসীৰ পাত কেতিয়াও শুকাই নাযায়। গুৰি শুকাই গ'লেও পাত কিন্তু সজীৱ হৈ থাকে, আৰু প্ৰতিজোপা তুলসী গছেই যোৰা হৈ থাকে। কৃষ্ণ আৰু ৰাধা বুলি কোৱা হয় যাক। ইয়াত কিন্তু ভগৱান থাকে, সেইটোৱে প্ৰমাণ। यहाँ का वन है, इसी वन को कहते हैं वन निधि, जहाँ भगवान आते हैं रास करने के लिए। गोपियों की मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ भगवान ने रूप बना लिया। यहाँ जो आप पेड़ों में दर्शन करेंगे, सारे पेड़ मिलेंगे जोड़े, क्योंकि भगवान ने गोपियों की मनोकामना पूरी करने के लिए अपने रूप बना लिए। पेड़ है जोड़े से, गोपी में कृष्ण है, कृष्ण में गोपी है। ये तुलसी के पेड़ है, वन तुलसी। मंदिर में भोग लगाते, रामा तुलसी श्यामा तुलसी डालते। तीसरी तुलसी वन तुलसी, ना तोड़े ना भोग प्रसाद में डाले। पहले पूरा वृंदावन ऐसा ही था, तुलसी का वन। अभी छोटा सा वन रह गया, चारों तरफ में गरबा का नाम। भक्त लोग रहते, भजन का आनंद लेते। बांसुरी की घुंघरू की आवाज आती घरों तक, भक्त लोग कानों तक सुनता पागल हो जाता, क्योंकि शरीर में इतना शक्ति नहीं जो सहन कर सके। आज की डेट में करते हैं भजन, और जो भजन करता है वो चकाचक आनंद लेता है। ये पिकनिक प्लेस नहीं है, ध्यान रखना, ये तीर्थ प्लेस। यह व्यक्ति क्या क्या करने आता, भजन और सेवा करोगे, सेवा और मिलेगी मेवा। बोलो राधा रानी की। निधिवन, मधुवन और तुलसीवन वृंदावन, 4 नामों से आना आता है। 6000 साल प्रणवन है। आज भी डंडों से सहारा दिया गया है, सहारा न होता गिर जाता। नीचे मिट्टी सूखी है, पेड़ भी सूखा है, फिर भी ऐसा हरा भरा रहता है। ये आंखा चमत्कार है। भगवान ने वृंदावन में माटी खाई, टीवी में देखा होगा, 3 लोग ब्रह्मांड का दर्शन कराया, मुख में अपनी मैया को कराया। इसी माटी को खा के थोड़ा थोड़ा रज लेना आगे से, और माथे से लगा के मुख में खा लेना। कहते चित्रकूट की राम रज, वृंदावन की धूल, उड़ उड़ करके मस्तक लग जाए, आप हो जाए धूल। बोला बंसुरी वाले की, हाथ करो हंसो। इधर आइए साइड में। 16 श्रृंगार करने आती है राधा रानी का। रात को मंदिर को सजाते हैं, इसको ध्यान से सुनो। रात को सजाते, सुबह बिखरा हुआ मिलता। ऐसा यहाँ का चमत्कार। रात में क्या रखते, लोटे में अपना जल, 4 लड्डू, 2 दातुन, पान का बीड़ा, अंदर में बेड, चंदन का पलंग, 16 श्रृंगार सजाते। जमीन पर गुलाब के फूल बिखरे आते। मंदिर को 7 तालों से लॉक करके जाते। कोई मंदिर में ठहरे नहीं, सब भाग जाते। पशु पक्षी जानवर सब चले जाते। कैमरे लगाए, इधर में कैमरे बंद पड़ गए। भगवान का रोज डेली चमत्कार देखने को मिले। 5:30 बजे जो मॉर्निंग में आता, उसके देखने को मिलता चमत्कार। ठाकुर जी का दर्शन, मंगला आरती, लोटे में बना जल मिले आधा, जैसे किसी ने पिया हो। 4 लड्डू, 2 दातुन, पान का बीड़ा टूटा फूटा मिले। 16 श्रृंगार बिखरा हुआ मिले। गुलाब के फूल ऐसे मिले जैसे इन पर कोई चला, चरण चिन्ह देखने को मिले। तो यहाँ राधा रानी का चमत्कार। बोलो राधा रानी की।
ইয়াতেই ল'ৰালি কালত শ্ৰীকৃষ্ণই গোপীসকলৰ লগত ৰাসলীলা কৰিছিল। তাৰেই পৰম্পৰা ৰাখি আজিও মহিলাসকলে অকণমান ৰাসৰ নৃত্য কৰি থাকে প্ৰতিদিনাই। এয়া বান্দৰ দেখিছেই নহয়, বহুত জাকে জাকে বান্দৰ ওলায়। আৰু তুলসী গুৰিকেইটা মন কৰকচোন। আৰু বান্দৰৰ ভয়ত মই কিমান যে মনে মনে ভিডিঅ' কৰিব লগা হৈছে। भगवान ने क्या किया, गोपियों का माखन खाया तो माखन को खिलाए, यहाँ भगवान नैया चलाए नाम पर। এই মন্দিৰ ভাগত এয়া তলতে লিখি থোৱা আছে সকলোৰে নাম। যিসকলে ভোগ দিয়ে, ভোগৰ কাৰণে পইচা দিয়ে, তেওঁলোকৰ নাম আৰু এড্ৰেছ লিখি থয় প্ৰতিজনৰে। আৰু আমিও কিবা এটা ভোগৰ কাৰণে দি থৈছোঁ, আমাৰো নাম তেনেকৈ লিখি থ'ব। तो भगवान क्या करते हैं, उनके पास में 9 लाख गायें थी। भगवान गैया चराते, उनकी गाय जगह जगह घूम जाया करती। भगवान क्या करते हैं, इधर उधर जाकर के नहीं घूमते। ये पेड़ों का नाम क्या है बता। का पेड़, यहाँ भगवान बंसी बजाया करते। तो 9 लाख गाय भगवान ने क्या किए, पेड़ पे चढ़ के बंसी बजाई और गायों को इकट्ठा किया। कन्हैया जी का घर है ये, जहाँ भगवान ने बाला रूप में लीलाएं किए हैं, गोपियों का माखन खाए हैं, गैया चराए हैं, बंसी बजाए हैं। बोला नंद के लाला की। বৃন্দাবনৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিলোঁ। গোটেইকেইটাই মন্দিৰ চোৱা হ'ল বৃন্দাবনৰ। এতিয়া হোটেলত দুপৰীয়াৰ সাজটো খাই ল'ব লাগিব, তাৰ কাৰণে আহি আছোঁ। এতিয়া হোটেলত খাই বৈ গৈ আছোঁ মথুৰালৈ, য'ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মস্থান। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. মথুৰা পাওঁতে আন্ধাৰে হ'ল। আৰু মথুৰাত আছে কংসৰ কাৰাগাৰ, য'ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিলে। কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি, কেমেৰা ইয়াতেই থ'ব লাগিব। আমি গাড়ীতেই কেমেৰা থৈ ল'লোঁ। আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি দেখাব নোৱাৰাৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰিৱেশ অকণমানকে আপোনালোকক দেখালোঁ। মথুৰা চাই কৰি আহিলোঁ, কিন্তু আপোনালোককহে দেখাব নোৱাৰিলোঁ। ভিতৰৰ ভাগ যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম। কংসৰ কাৰাগাৰ সকলোখিনিয়ে আছে। এতিয়া আমি হোটেললৈ বুলি বেক কৰোঁ। So dark, it's so dark out here in space. দিল্লী পাইছোঁহি আৰু দিল্লীৰ পৰিৱেশখিনি ৰাতিৰ অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ। সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে দিল্লীখন।